Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kawai pat kamat kebalaya keren hakani kasngi kedai halor kejing ajing mon, halor kejing temu banwan ra kejing penkala, hak six schedule jong kariti sencar kari. Hakani ke dorbar telang ke yang dorbar jong ke HEDC, da kawai kesor kala menjur, ban ajing mod ya kesor karjela, ban kentiu no ya kisuki jong ke MDC. Syaka lai punyo tuli, bat ban weng no ya ke kentien unrepresented tribe. Nagalang udapti CEM, hakani kasngi ulang ba kejing kentiu ya ki nong mikmat syaka ke HEDC, kalong ban kampanjana ya kejing syakri syaki pajba, kamtam haki constituency ki bahe. Kum kanuksa halor kene kedai ya kemaulai, kabadan hadu sau punyo hajar ngot kinong tap vote. Ubak penyasing CEM mula ongru, baka executive committee shen kan salumru da kejelang ya berok kiseng sain partai ban yakran halor kejing pihak ya ki constituency. Kemudian ada unit kebalan keputusan dan sanggup minta kerja masyarakat. Kemudian iwe indau EKT kemudian minta air upaya resolution kebalan 1% yang didokumen hakanika bentar. Di constitution besar lapan yang support di kerjaan di baru dan air di kerjaan yang di resolution yang kebalan minta siapa ya cuma KPD kini kenapa ada tuan jadi standing parliamentary standing committee bermanfaat jadi stakeholder bervisit ini ke council Sheriff Poshulok Nindio Panai ia ketika resolution kemila berpas membahasni. But KPD ketika APD berkait limitation kumpa dan rules ia limitation di Mr. Chairman Sir lah siung kekarai berlimited di konstitusi ketua jingbian jongka isi berkunjung rutin saplis pada House dan Dagang final kedua. Ini di jing terban ketika jing slow dan ada executive committee atau ini dari resolution resolution Mr. Chairman Sir. Ini ketua jing terjadi all party committee. Mengenai baru ini, ada tu jing dulu kerana lalu berarti 29 positif. Aku nak makan, nombor anu nombor. Kita ini orang tak kita jadi apa? Nama anak ini kerana itu, dalam sekolahnya, bagi nombor itu. Dia yang tu nak buat sesuatu itu, nah. Lah menolak mereka menolak lain lakukan pentiu syariat musik hari ini seperti itu kuat panjang pada orang ada berapa di negara itu berapa konstitusi itu komite kemudian sesuatu dia yang jauh komite dari ada relation kita. Terlebih yang disebut itu aja. Kemudian di sini semua kita. Nama kita sekarang disebutkan dalam negara itu. Kalau ini baru di sini. Kalau pasti di sini. Itu ialah pelajaran batu kiu lain. Jadi itu kalau kita ada yang diiman, sekolah itu. Ini apa nisnya? Nama kalian itu ini istiqlal. Jadi kita ini kuat untuk manusia, buat semua itu kalau ini kuat, satu kamu berdeh, manusia yang dan tempat kalau pergi dari sini, kata berdeh ini kuat manusia yang berlebihan, maka mengintir menurut ada berlain di negara mengintir selalu manusia. Jadi orang ini lah yang bermanual. Kalau jadi wajah ini membuat bahwa macam mana dengan saya tidak jadi nama yang kalau bersama dengan ada sesuatu atau support bagian all party oleh saya bagian
field session survey period. But when I was here, I went to Jingam Survey, so this is Mr. We are shown by a community, stakeholder by a grand, but like it's really cute, very like one party meeting. They were hỏi về người đó sự thực tế và đi về ngoài bay gì phải sang những còn ở đây là cảm ta và như thì nếu mà sự như vậy thì ở nhà đi thì nó biết có một chuyệnที่chúng ta biết giá cái gì cái sang mà cái gì thì nó sẽ chạy và có sự cố gì anh cái này là do và nada mesti terjadi yang penting. Tiba semua orang yang berlibat và di Indonesia, dia sisa oleh kerana di dalam betul dia ini. Indonesia ini yang berada di Indonesia, kapan kena mau ahoy ishoban maksusu tawa ni mo madai ni yenge ko la ke ko tinta ba kajita ko ko se ni ko tinta ji ni ya ni we ki ma to ada jikan dari member kompa kadang di kantor pun tidak kompa kemudian dalam contoh seperti ini wan sekali kan Cina semua banding dengan kue yang dapat siapa ni kita melihat yang menurut elektrisi, semua negara yang asal seperti itu, di bawah Indonesia yang menurut dia, penting juga, nak juga, lagi jika menjadi apa sahaja dari University of Washington, buat Charles Malla, buat Bangladesh di Australia. Nak kalian Jumlah komisi mengadat show meeting kakak ayo mengadat terima kasih buat mengayo kan ya sering dipakai dengan tentang bahwa apa tidak satu yang kami tunjuk ke media. Nah dengan jom di web number media ajimut sebab belum ada awal disibukkan. New Isokya, New Deadline kita, New di Burung, di Burung kita, Andre nama kadal report nama ini mudah session untuk beliau bila presiden di mereka. Kalau kau yang kadal kalau kognitif, ya studio dan kerja manusia dan manusia dan kumta. Dari kerja sih kumba like also Muslim. Dia dari itu konstitusi kumba kebangilan dan justify ya keban pihak ahli kemudian bersama memulai konstitusi institusi bagi voters atas election di sini supaya bisa punya macam. Dia way ke sini sekarang sejarah orang kita. Dia bila kan dulu kakak adik di ada one lagi, ada yo ini dulu lagi elected seats kiba teman. Kerana ia kawan berguna bagi voters untuk konstitusi kiba palat ki voters. Kemudian pula proses kita website aja ni. Dia ada ni one ini dulu ki elected seats kiba teman. Kerana ia UMC dan yang mana konstitusi berkoi average voters kumba no kerja sekolah mereka. The Henry dan in Piper dan tadi kan dan mereka mesti hadir license. Ni kau henry bagi voters dikena sama bapa plus dan ni cuma diundang vote. Dan ini average tamu persen saja konstitusi bagi dikena sama dan cuma itu vote की राशि इंक्लूड तो वो करते हैं ये शिलाता दिला शिलाता डिवाइड द लेवल टू कला जर्नी का नंबर्स
Denrei nasutu Mr. Chomsa, yang jumlah person bagi membahas seleksi pada hari hantai kacipta, jadi ibarat hal ini konspirasi ibarat JFK voters. Dia kata kasyong akan diisi, kasyong akan diisi benar yang konspirasi bagi pihak itu kajian kamu ban Thailand isi bagi voters tiba dan bagi jugaเป็นพาyaki snow kemudian ya letak bala bermandur ketua jim awak dan ketua jim berkam jogi members tiba nyelah ni memang kali kan boleh dalam apa yang t-shirt kan boleh kamu isi yang action dan on party gitu kenapa disuruh kali ke bayi t-shirt ke long sensitive Henry yang akan dilakukan akan membuat video ketika industri pemain beliau league yang propose hari ini. Di tanya se Mr. Johnson ada banyak semua banyak syai berkunjung sesi lima dari resolution yang pas untuk asli dan tahu lima dari house bagi tempat sih di council untuk kerja leaders, protocoliers, bahkan yang pas akan dilakukan session kerja Government of uniform government to reduce the number of seats for the Kasina Damos District Council from 40 to 37, with 35 elected and 2 as nominated members, of whom 1 shall be women, and not to include the work on this slide in the proposed constitutional amendment. This council says based on record its profoundly resolve on the demise of Masters and Mawai member of Catholic of the Moses Council and expresses its deep sympathy to the members of the bereaved family. Late Nasa Mawai, who passed away on 28 October 2019, was elected members of the Council representing 26 Islamic constituency and he was the chairman of the Advisory Committee of the Schools Organization Council of the Mosque Council. During his short stint as a member of the council, he had contributed a lot toward the welfare and interests of the council, the districts and state as a whole. The vacuum caused by his death is greatly felt by us. May his soul rest in peace, and may God grant strength and fortitude to the members of the bereaved family. It is resolved that a copy of this Christian be sent to the bereaved family and press. Nampaknya kita boleh buat condolence. Condolence is on the death of Sri Lester Wanswer, former member of Hastings Autonomous District Council. The council desires to place on record its proper grief and sorrow on the demise of Sri Lester Wanswer, former member of the Catholics of the Moses Council, and express its deepest sympathy to the members of the bereaved family. Late Lester Wanswer was nominated as a member of the council on 1/5/2007, who was administered and vote of affirmation by the Governor of Meghalaya on 4th May 2007, and he was held the post of executive member of the council for some time. As a member, he had contributed towards the welfare and interests of the council, the district, and